Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nyulun abusi unggasin sida beh yang dikebusi nakeh kitab suci Al-Quranil Karim. Jadi lun kena pesamponyo kitab siram tuahnyo kitab suci Al-Quranil Karim. Nyo kon Bible dan nyo kon buku dan nyo kon Injil, tapi nyo nakeh kitab suci Al-Quran kita nyo. Yan pak nyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Yan pak. Nyo Fatihah. Baik ni pergi liurung do nupu. Nyo surat Fatihah. Nampak nyo Fatihah dan nyo Alif Lam Mim. Yan. Nyo kon buku saya dah bah. Nyo kitab suci Al-Quran yang nak terjemah. Jadi dalam halnya lun kena pesampo kepada saya lun yang kali tuduh-tuduh lun menansit keseimran pasir. Yang kali dipegah lun pancuri kameng dan yang kali dipegah lun pancuri nyo pancuri jeh namun hana pupu nyo kitab suci Al-Quran. Menyo awak do ke yang kali katuduh-tuduh lun. Yang kon-kon katulung musumpah siat belagi lun musumpah kamat kitab suci Al-Quran. Katung ia sembayang kamat kitab suci Al-Quran. Kamu sumpah. Ya Allah ya Tuhan lun. Menyelun nacu kameng ya Allah nelaknat ke atas lun. Ya Allah ya Tuhan lun. Ubena fitnah yang ka menimpa yang kali gelayangkan li Abu Mudi Mesra ya Allah namun haik ke petanggung jawab lom. Tuan Inohat. Bahkan fitnah dalam karangan media Mudiatul Fatah memacam-macam bagawa atas lun ya Allah haik lom ke petanggung jawab ya Allah ya Tuhan lun. Ya Allah ya Tuhan lun. Nabi keh laknat atas urang fitnah kelun ya Allah ya Tuhan lun. Nabi keh ya Allah si godru atas Abu Mudi Mesranya nelaknat keh dayahnya ya Allah ya Tuhan lun. Karena berdasarkan dari dayah Mudi Mesranya yang ke petebit media kelun, yang ke karang haba, yang ke fitnah kelun macam-macam ya Allah ya Tuhan lun. Nyo lun musumpah atas kitab suci. Nyo ya Allah nu pesampo keh dan nu pelemah keh dali ya Allah menyelun masalah ya Allah lun mesumpah atas kitab suci nyo nelaknat keh atas lun pajan mantong jit ya Allah ya Tuhan lun. Namun menyelun hana lun pegot kesalahan ya Allah nelaknat keh atas urang fitnah kelun ya Allah ya Tuhan lun. Terima kasih berai tatat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.